Hello, a very good evening. Welcome to Manung Hutna, a 360-degree analysis of news and events. Manung Hutna, the Manipur Butaram Lokchage. Well, akoige Manipur gi hajik chathari ba kanglupani ge virang se chaini hengre adun chaini ge manung ge political party me amkhak masi amaga hunaba makhoi masen gi marak ta charang na thokpa same akoi party itself ki manung na charang na tholakpa hairi ba me amjana maram oiga Manipur da president rule lak na ge chaw maram amkhak su oi gibani aduna president rule si tha taruk mapung phar ka dawre aduna hajik oiri ba film sida BJP government hanagi Manipur gi lengak BJP government as well as center ki BJP government na Manipur ki irang se lotion bangamdre have simadi am the max ure aduna hojik atop koi ki tonga political parties ki marakta koi ki India gi oina ju khwai gi chauna jik opposition party ma oina lariba Manipur gi oina hojik koi ki MPCC Manipur Pradesh Congress committee gi ya maru eba ngarang se interactive adum ba function nam khak program khak pangjok mani hangang assembly constituency da koi ki hanagi mirep su oiba P. Sharat Chandra ki mayum da aduna hairiba sigi thoram sida Manipur ki CLP ki leader Okram Ibo be aduga hujur ki Rajya Sabha ki member of parliament oriba angomsa Dr. Bimol hairiba miyoi sing yamna maru miyoi sing ni yauri bise aduna thamgi wafam sing sidigi masina court tor matungda Manipur se hujik akoi ki Paliba lengak BJP lengak na Manipur se thugai na honare aduna Manipur se jik irang hole habi wafam duni aduna maruina khoi ge CLP leader oibo bina thamgi wafam ni aduga hauji ki MP ore Dr. Koizam Bemol na thamgi wafam sina Manipur ge hauji aliba paliba BJP ki lengak si hanagi BJP ki lengak si center gi yaka ga yengwa center na high ga toba center gi khudom bidalai ba dum lengam khaksu oi haibagi adugi yamna maru wafam sing sine thamyuse aduna BJP gi hajik laiba akoi gi MLA sing si miyam gi namakta khandre subna tagi Delhi gi miyeng makhada Delhi gi interest da thabak tawraga lere public interest thabak tawdre haibal sing bo wafum sine hajik tholaise aduna maruina akoi na ngasi pukachaba topic se center gi Luchingba singna Manipur Thugairabra aduna ngasi gi topic si yamna maruina hajik laiba lainga ki oiriba phibam amadi hajik political party hajik congress ki maikai gi thamaiba yamna maru bo wafam sing amadi high bo wafam sing na karai bhawo prajari impact tori amadi lairiba BJP ki political party da kari karma impact tori aduna makhoi gi maikei gi kari karamba answer piri habina sing ba wafam se haju phaugi oina di makhoi gi maikei gi phangba udri tawrabo Pajik political party moina opposition party moina congress ki maike degiri hairi wafam singse thamai aduna mishi mina mayam ko kya orba adum Manipur gi hajik oiriba awana na thallaba ngase gi Manipur chahi ani se or boil ne hajik lai se tawrabo still hajik government hajik lairiba PR itself a silent spectator se moina adubak lairi hajik lairi irang se lotion mangam dan lairi center tumina lairi adubo hana palama BJP gi lengakti hauji hauji gi mathau tawduna laibudune hajik oiri se adu maroi ngase ekoi topic se ga hek lengsen biriba se P. Bangim Chandra Maitei spokesperson Manipur Pradesh Congress Committee Ozabangim a very good evening welcome to Manunguna Tramukchake aduga loinana ozari inku khumuk chamni editor Imphal Times ozari inku zu taram uchari tawrabo ngasi se koina maroina BJP gi spokesperson ama khak ekoini yauna na ba haijabani tawrabo aroiba mikupda pung manga ga pung mari ga minute yangkhai gi mari chatpa matamda tangai fadana khudong chada ba leire hairak bugi damukta ngasi gi topic se mari leina ba BJP gi spokesperson ji yaw bangam dabani aduna ngasi gi only two guests Center ki Luchingba singna Manipur Thugairabra ayahan wasok se Congress ki spokesperson Bangkim Chandra lak chake aduna Bangkim maroina hajik Congress ki leader singna thamai wafam sing se praja mayam da yam achoi pem khak piri saibai sida maramdi hajik Manipur kangkhong chaire haibana chingba Manipur gi hajik laiba hanagi MLA BJP gi maroi ba mi sing si Delhi gi yakala yenga leire aduga leibak mayam interest thabak tawdre Delhi gi interest thabak tawri haibana chingba yam maroi wafam sing yam yauri aduna ai atopa wang oi laroge thamiba point sing sida gi kari wafam thamirak pa Ngarangi Honorable CLP leader Sri Okram Ibo bina hoi thamgi bo wafam se yamna nainani ngai oi masi ekoni yamna samlap na yenga kanda hojik phawbada Manipur da president rule thama ibasi ekoi haina yam kuisale president rule thamaba matungda ekoi karigumba some drastic changes ama lakadra haidana ekoi praja miyam sina khanaram baneba
हाइरिबसे अखोई करीगुंबा चेंजेस अमता उबा फंगदे हानगी बीजेपी लेंगाकना तौरमीबा अखोई एमिकेबल सोल्यूशन अमा रोड मैप अमा पुथोकपा ngamdabado अदुमाइना चप मानना अदुगी फिबमदा अमु हौजिकसे अमु प्रेसिडेंट रूल ओइजरगसु मखोइगी लेंगाकनेबा मखोइगी एजेंसी ngaktanane sida chalairiba myamse गवर्नर कनाना थारकपनो बीजेपी ना थारकपने प्रेसिडेंट रूल करीनो मसी कॉन्स्टिट्यूशन ना याबा अखोई इंडिया लेंगाकसिगी मखोइगी रिप्रेजेंटेटिव मखोइना कनो तोहल्लिबनेबा अदुगी एजेंसी मैम दुना नेबा ngasi मणिपुर चलाइरिसे अदो हाइरिबा प्रेसिडेंट रूल सिना ngasi irang si laksan bagi mohutta hena hena akoigi kari haini yaka yengaga kanagi yaka yengino di khangdaba asigumba mayam si tawrak padagi akoi hujik se center na tawrisi kari hidden agenda leibano kari karamba akhannaba mokhoigi khudong chaba phangnana bagi damukte yengibano haibase masi phongdoe ngaranggi CLP leader na haiba wafam du da masi yauri adagi akoina sum yengjabada determination yam watpa commitment watpa transparency leitaba sincerity leitaba adugumba Luchingba neba hujik oiriba myamse BJP gi Luchingba myamse karigino akoina masi haijaribagi maramdi haibada makhoina ngasi phawbada irang si laksan ge haiba taragadi irang si laksan bangame madusu tawbidre solution ama purakna ba akoi table da dialogue process tawnana ba hona bra haibasu akoi tek potha hujik phajana akoi yam niyom chubna khona bagi mami ta de after 2 years hendo okanda hujik khakta da khara invite tawrak padongna tawrakpa main oinadi elected representative mayam se humpu se yankhai mapan se natraga su akoi congress ki manga si khaido khraga akoi makhoi gi yankhai mari sidang kaurago orsu phaman biradi phaba ado elected representative mayam si phawba amuktang punna phaminaraga akoi advice to bangam daba interaction to bangam daba discussion to bangam daba haibase masi makhoi gi yamna chauna soiraba bane amaneba soiribra natraga na khangna tawribra sidani akoina kari hidden agenda laibano haire ije adagi amok akoina hainingi je irang na 3rd May da thoe 3rd May da irang thoga akoi 4th May da Manipur gi DGP anauba ama hekta tharakpa adagi amuk security advisor kaina kok thajalakpa sumaina yamna well plan tawba manba akoi gi pre plan tawba manba natragana karigumba khara hidden agenda leibagira haidana praja miyam da amasung opposition party singda question hangningai oiba macha kaya ama yaurieba akoi gi BJP lengak china chathara iba series of asigum incident miyam sida adagi constitutional breakdown leire haidana honorable supreme court na pura law and order se completely breakdown leire haire law and order completely breakdown oire constitutional crisis leisu leitabada akoi manipur da amuk constitutional crisis leiba sahallaga malhallaga nampu da amuk president rule impose tawsalle asigumba series of incident mayam ama constitution bu khongaw na ba manipur praja miyam bu usit thawoida ba man ba asigumba yani matagum tawrak ba mayam se masina takbadi BJP government at the center sina manipur da ekoi se karigumba leibak si thugaina na ba manung da hidden agenda ama leibra haibase masi hangninge masa mathanna masi hangningak pata bane ba masi wafam sine bangarang honorable CLP leader na phongdok pirise adagi amuk ekoina akoi party gi leader sing mapung oina honorable CLP leader na phongdok pibada miyam na su tabiramani aikoi matam du da more da bu oisnu churachandpur da bu oisnu akoi kangpokpi da bu oisnu irang thoe thora ba irang do akoi mafam du da security cordon tawsallaga akoi crisis to violence to akoi further escalate tawraktana ba akoi madudai du da round tawsallaga lamhen tu hen ba mayam do akoi pha pundana ngak sendana khunja alda leijari ba praja miyam misam praja miyam do villagers mayam do akoi ngakpi senbiraga full protection pibiraga akoi security henba thajallaga makhoi du mafam du digi hondora aga akoi completely separated ohen bagi mahutta mafam du da oina ngakpi senbiraga logi oiba action laukhat piraga thabak si pangtho amagadi ngasi sigi phibam ji oiram moidabaneba somgi sumangai valley da sumangai natraga asom da sumangai somda moina full protection tawraga security na round tawraga cover tawra lerambada kana lamhen tu hen bana no koi kayam henjalak pangamni
ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅꯕꯨ ꯂꯣ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗ ꯂꯣ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯄꯨꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯐꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯨ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕꯅꯦ ꯁꯣꯛꯇꯅꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯐꯖꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯊꯥ 5-6ꯇꯨ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯗꯤꯞꯂꯤ ꯔꯨꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯔꯥ ꯇꯥꯈꯤꯒꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯍꯪꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯂꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯍꯥꯎꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯟ ꯇꯥꯔꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯊꯥꯎꯖꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯂꯩꯍꯟꯗꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯃꯔꯩꯀꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯨꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯤꯔꯒ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯔꯥ ꯇꯥꯙꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯆꯪꯗꯗꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯄꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯗꯣꯛꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯔꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯐꯖꯗꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯣꯡ ꯍꯨꯛꯇꯕ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯃꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯈꯔꯁꯤꯅꯅꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯈꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AICCꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯋꯤꯠꯀꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯃꯈꯛꯇꯁꯨ NRC ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯛꯏꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯄꯪꯉꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ प्रजा ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯥꯎ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯦꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯤ NRCꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁ ꯄꯣꯂꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯒꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯠ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯒꯟꯗꯥꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ Citizenship Amendment Bill or Act amasung hujiki NRC sigi matangda against leiba natte masigi manungda puraga chatliba akoi maduga sagwonaraga chatliba makoigi ahanbada opposition party mayam sina akoi tawraga NRC Assamda akoi hujik completely akoi implement tawba ngamabra successfully implementation tawrabra masigi outcome si kaya yamna impactful oire हाइबसे अकोई नैना सेबा असिगुम्बा consequences मैम अमा तुंगदा लाकदबा अमसुंग some particular community खरदा target तौबा मानबा मनुंगदा यावरिबा point खरदो मधु खितंग सेमदोक सेमदन तौरगा हेना inclusive ओइबा हेना लेबाक्सिगी national integrity अमसुंग unity दा सागतकदबा अपुनबगी ओइबा अदुगुम्बा policy program अमा ओइहौननबा हाइदना अकोइना voice raise तौबनेबा means अकोइ congress leader सिंगना मसिदैदा हाइरिबदुदा अखोइना अगेंस्ट लैगिबा अमत याउदे अदो मियामना सुम प्रोपागंडा तौबगी वाने अदगी फॉर एग्जांपल से इन मणिपुर दा अखोइ हाइरकांदा NRC सी अखोइ कांग्रेस ना हेक्टा ओपोज तौबगी मओंगदा अदुम हायबा NRC अखोइना ओपोज तौब लैते अखोइ असेंबली दा वा आउट तौखरे कांग्रेस ना NRC सना हनबा पामदबा माले खोले अदुम हाय अदुम पास तौरिसिदि बिल कनो तौरगा अखोइ resolution pass तौरिसिदि आदा थासे खोचे अखोइदि यारे always ready तौजरी support तौजरी public की interest की दमकता मणिपुर welfare की दमकता हाइदना मोय हुजे कैदौर लेरि तौदेना कांग्रेस ता NRC दा blame तौरगा लैदोइ सरुकपुदि for the betterment of our society for the larger interest of the state NRC चटनारेना हुजे लैरिबा MLA BJP की लैरिबा मैम से मोय still MLA ने हुजे मोय की सरकार कैनो तौजद्रगसो मकोई हुजिक चटनानबा मोय करिगी होटनाबा लेपिनो
ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯦꯟꯕ ꯆꯣꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯆꯦꯟꯕ ꯆꯣꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅ ꯁꯤ ꯌꯧꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯋꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯃꯤꯀꯞ ꯃꯤꯔꯥꯎ ꯈꯣꯜꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ 하이드는 꼬톡꼬톡가 나이나가다바 나때야바 오포지션기 롤 러거다바 나때 룰링 파티나 마코이 마타우 tawbiyo aduga congress pu ikaiba pibiyo makoi phajaba thodau kaya amana lebak miyamna decide tawsunu aikoina si tawbane makoina si tawbane khenaba ani si yengbiyo haidana akoi action oina miyamda utlaga apha phattadu praja miyamna decide tawsunu false propaganda adugumba false promise tawsalaga miyamda utsai base akoi tawdana ba haidana mapani sangjal koi illegal immigrants singse congress vote bank oi kai haibi wafam duri agam tek tudi yam interesting oi kairao kendra gi honorable mla akoi Sri Rameshwarna kari haige tengnopal da letpau hauki vote ka na ba hotna bada sangak khiba mitop singse thidok mina na ba akoi amukta punna hotna mina se na haigri se Sri L Ram akoi gi Rameshwar se honorable mla se kari party no adudi Sandel Esiga Tengnopal Esiga Kendra Ani Sida exchange Tawna Grisi Kari Maramgino Kari understanding Lainabano Let Pau Haukipna Tengnopal da vote Kabanga Misi Kamdona Kagibano Masi Adagi Asomda Sandel Gi Huzing MLA Oiribasina Moi Kamai interchange Tawna Gribanova Let Pau Haukipna Karamna Tengnopal da Laga vote Kagrinova Maring community na mi voter lising mari manga helaga Adum Moi maring singna helaga naga kanguna helaga karamiba kendra tengnopal AC sida kamdauna aikoi letpau haukipna la akanda more da nongmata numit mangani phana su leigiba mi su nattaba aduguma misaktu na tengnopal da kamaina kagriba no basi masi kanai agenda no ba aduna illegal immigrants adu da pusalakpa aikoina thingde aikoina pusal e gaina aikoida charge tawbasi di aikoina answer tawdragasu Makoigi party masamaki honorable MLA Sri Rameshwarna Tengnopal da letpau haukipna karamna vote kagi haibado thidok mina se adugi maram haibase khabar da chaunu yawbane yes exactly aduna mayamna akoigi lebak mayamna ubuse 15 years of akoigi leingak ni leirami bise sasan amaka congress ki aduna leiriba akoigi manipur gi akoigi maroina chingi saruk churchampur gi saruk sida hajik nauna akoi khundarak pa chahi 10 gi mamang da tarak pa chahi 9 ni mamang gi BJP gi mamang gi am tarami haibagi adugi data amdi record sing yamna thokpagi wafam unkak sulai aduna hajik churchampur gi nakhraba churchampur gi market ki Pagi saruk singda koi gi maiterun phajana bas koi mek sengna thokdaba kuki illegal immigrants mayam ko tai masi congress gi matam da pusal mani ka hawi gi wafam na singbuso alum koi praja mayam gi marak ta du gi haina bagi wafam mayam khak laibu ne ene thamjaba je bangkim no personal any kind of koi personal issues amta nate anyway ai matang round ong lak jege ujaring ko aduna ujaring ko oirei film se koi gi congress na BJP hunba BJP na congress hunba gi wafam ne adu koi leba ki praja moina koi neutral position news ki maramda koige maroina koi bias le biya thabam ta nati haidare odaring ko kamaina mo yeng ba mi yeng je congress na thamai bo afam sing amadi BJP na thabak bo afam sing se ani je koi praja mayam da koi uchai bo ina ubra praja mayam je da koi gi koi election laksalak bo matam je da vote bank ni koi praja sing se de aduna praja sing se makoi mi oina bo khona ma da makoi ngang ngang bo mo man ra kari mot pi be hajik oi re be fifam je da India se democracy chat pe leba ma oipanina maside leriba political party singna magi stand du loba aduga matam du da opposition oragana opposition da leiraga di ruling a tawriba singdugi asoi angam yengba adugi constructive criticism piba aduga suggestion piba aduga debate tawnaba policy program da matik cha de na khalaga masi dum satnaraga lai aduna Manipur gi phibam laktringai da akoina parliament da tawribasisu aduni aduga parliament na bill pass tawna bo hona bada majority counts da koi majority wins haibadu tawbunina vote lawnaraga pamdaba bill lawrubada miyam gi amuk ihau laktana CAB hujibokpa chanaba ngamde haitare CAC chanare harga su chanaba hujibokpa implement tawi wana thoi farmers ki phigi tongan ba amendment bill me ama pass tongna hona bada Punjab ki ihuduna maram or kanda parliament majority or su
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯅ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ 1826ꯒꯤ 1833ꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯁꯣꯚꯔꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯂꯩꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯏꯁꯨꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯑꯣꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯖꯔꯁꯤ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁꯦꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ इवन कनोनेना खबर की रिपोर्ट एनेक्सेशन इनरीबनी तौगिबदा अदुबु एनीवे मणिपुर एज ए पार्ट ऑफ इंडिया प्राइड स्टेट थोपसे मसिदैसिदा हुजिक लाइसिदा पॉलिटिकल पार्टी सिदैसिदा मणिपुर की लाइरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगसे मोई सिंगसे खुदिमक बी इट कांग्रेस बी इट बीजेपी हुजिक मोइनी से कर कनबगी मोइसे ओइबवानी से शिवसेना गाइसिसु कंखल अदिसिदसु लाक्तोरिमनी जेडीयू गाइस कंखल अदिसिदसु लाक्तोरिमनी कईगिनोबदा अपॉर्चुनिस्ट ओइबा पॉलिटिकल कोई पॉलिटिशियन से पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रेल लाइक मिंधोंदा अदुगा मानव मोंग द स्काउंड्रेल सिंगी रिफ्यूज ओइबम याबा पॉलिटिकल पार्टी में आमा इंडिया द बेस तौबा अदो मखोय द टारगेट तौरगसु अदुना कथोप यानबा अकन पॉलिटिकल पार्टी इंडिया दा कनबा पॉलिटिकल पार्टी रूल तौबा सिंगसे सिदसु अदुम कनखले मथंग कांग्रेस कनो कंखलक तारगदी सिदसु अदुम कांग्रेस की कनो से कंखले असोम सीपीआई कंखलक तारगसु सीपीआई की अदुम कंखले वारी भारीबा अदुना अइना मसी हाइजबगी मरमदी ऑलमोस्ट एवरी पॉलिटिकल पार्टी को अखोगी हेडक्वार्टर न बेस कनो दिल्ली सिंह हुजिक लेरिबा सिंगसे मसी ए मियर पपेट को मोइसे ए मियर करो हाइतारे कनो मोइना करी हाइनी मोइगी सानापुल सेंटर लेबल लुचिंगबसिंगा सानाबा ngamba adugumba pot ama oina leyeba aduna hojiki matamsida dissenting voice se against the BJP se yam darkar ni congress ki oina kaino da congress is a close keno neba moigi da ka haitare opponent hairse ko aduna dissenting voice yam darkar oi aduga aduna maram warga BJP government na lerigi matamda sogi basingse पुथोक पैसे मोई से दरकार है मोई से करीनो है मोइना पाम से मोई सोरे खोले है करीनो दे आर इन पॉलिटिक्स एंड दे नो एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड देयर पॉलिटिकल गेम्बल से खंगे को अदना असोइब सिंग दो तपना तपना कांग्रेस ना अदुम पुथोरकपनी है अदुम हंदक ngasing arang ga tawise lobbi hai aduga amarom da श्री बोबीना चीफ मिनिस्टर ओइना सही तम अहम लग लेरिगै मतम दसु तोंगान तोंगान बो पॉलिटिकल पार्टी सिंग स्पेशली अखोगी बीजेपी दगिसु वॉइस में आमा थोगा अखोगी कनो द इलेक्शन द भक्ता अखोगी करी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में आमगी अखोगी सुप्रीम कोर्ट लेबा पेंडिंग केस में आम रिजॉल्व तौनी का इशू में आमा पुथोक्तना कांग्रेस की असोइबा में आमा अखोई मतमदुदा वॉइस तौकी रविना संजित सीखिबगी थौदोक्तुदा दगी चीफ मिनिस्टर ना असेंबली द फोंदोखिबा वाफमदा मियामगी यबु लाक्तना मागे अगेंस्ट याम चौब इरांग होगी अदुना लैरिबा हाइबदी करी मरमगी दमक्ता गवर्नमेंट दा अखोगी ओपोजिशन ना नत्रगना डाइसेंटिंग वॉइस में आमा थोकलिंग दु करिगिनो हाइदा दे आर रेस्पोंसिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टेट मोगी प्रॉपर प्लानिंग अमा यावदबा मोगी केनो अमा यावदबदगी थोकप थोकदोक्तो मदु सी सोइबदगी नोइ थोइने से खुद थिलगा ताकप दरकार ओएबको सी ताकप खक्त नतना मियामनसु मखोइनसु हाइरिसि चुमेने खलतारगदी मदुगी मथक्तुदा थबक खरा तौबा म चंगेबा व्हेन people's voice against the asoiba mayam कांग्रेस की मतम तौकी even 10% government हाइनरमद्रो मतम दुदा अदुगा कनो में आमसु पुथोकी स्कैंडल कुंबा इवन हजि पावा मतम दुगी कोई लोकटा की अचौ स्कैम लैरिबनी अदु पुथोक्तना की कनोगा तौदना मैम अमा तौरिबा मैम सिगी मथक्ता वॉइस तौखिबदुदा मतम दुगी चीफ मिनिस्टर श्री ओक्रम इबोबी सरेंडर तौखिदे मा कनो मोरल ग्राउंड दा कनो थादोखिदे है मधु फेस तौरगा मान ngamnabo honagiyebako aduga adigi adu amasu थोखिबने पीपल्स बिल पास तौबदा चुरचामपुर दा अकन इरांग होरक्तना अखोगी सिदेना कनबा सिगा मानबा हाइतारे
ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯆꯪꯊꯣꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯛ ꯌꯥꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯐꯨꯝꯗꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯩꯈꯤ 52 days ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯖꯨꯟ 18ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯁꯨꯇꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯕꯗ ꯄꯣꯁꯀꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯅꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ILPꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ Manipur People's Bill haina akhoi pass tawgi matamduda achouba irang ama Chusampur thoktana mi taruk sikhibagi thodok leyebako adugi achouba issue dusu against the government nebako aduga adu nataba madugi mamangda June 18 gi keno si keno Sri Okram if subject to correction Sri Okram bi ivo bi chief minister oraba matungda June 18 se restricted holiday lauthokhieba lauthobadagi di madugi against leibasingna economic blockade tawsilaktana 52 days ena achou irang ama thokhibadagi di the politics se mayona ma chakrakanda hojikti akhoi ethnic politics se tawbe aroi Manipur as one Manipur da laiba khudimak se akhoi gi mi ngakani haibasi politics lom changadabani haibagi maiwolam da olakpagi mami do adai da di khara taba hokrakan da thabakti chathaba urammeba adudagi hena kanjan mamong da akhoi gi keno se endanger orakpagi dagi khoi population se endanger orakpadagi masi kadai dagi endanger oira ino haibagi akhoi da koi civil society sing aduga masigi maramde amna concern oijaba singna puthorpadagi akhoi gi democratic graphic imbalance orakpa adagi mitop mian cha changakpa sida tawrakanda digi jiri da mitop mian cha na helne yamambagi thodok tagi horaga ILP gi demand boga tawra la ebako adugi ILP gi demand tawba matamdu da tawkhriba adugi duda koina ugibasi अखोइदा लाइरिबा अखोइगी लमसिदा अखोइगी लांजलागा चंगागा मिटोप चंगे हरिबैसी अखोइगी मेनलैंडगी नत्रगना मेनलैंडगिदि होय चंगपदो कैसु कायदे फ्री राइट टू मूवमेंट लेबनिना अदुबो बांग्लादेशी म्याम म चंगे हाबगी अदुबो एलिगेशन अमा लेबदगी मदु खंदोक दरका ओय मदु चंगन चेक तौब चंगी हाबना चिंबा अदि इंडियानी हाइजनरगा चंगप म्यामदु तौबदबु हारिबो मिसिंदुदि खोइना मसक्ता अदगी मागी लैंग्वेज ता कोई रिकॉग्नाइज तौथोप गमबनीना अदवाइद याम कन्ना गवर्नमेंट ILP अमा पास होरगा अदुगी पोतु अखोइना चथबा मतमदा अरुब ओइन थोखिदेबा however when it comes to the Myanmar side Indo-Myanmar side sidagi changa iba asomdana chin haiba Manipur changa gana kuki haiba group sing se asigi Christian state la rising se chin nebako aduga chin hariba aduga somdana changa gana kuki haiba group sing se pasidi mogi influence si akoina masi identify to ngamde India government su masi check to dana matam sang na thama ebako matam sang na thame harisi akoi अखोगी रिफ्यूजी 1500 रिफ्यूजी लेरे अदुना मसिगी दमक्ता केनो पिदि हाइबा अखोगी चे थाखिबा मतमदुगी केनोगी MP अमना थाखिबगी अखोई रिकॉर्ड अदुम लेनरबनी अदगी मयाम अमा लेनबसिदा अदगी सिगी केनोसिदा करे इकोई कोई दिनसु अदुम केनोगी अखोगी चीन कांगू सिंगसे अखोई सोमदा चंगा कांदा मोइसे फो केनो ओइना लेबर चीफ लेबर ओइना मफमदुरा सिजनरगा खुनानबगी अदगी निंथौगी कोगी चिफ्टेनशिप की मथंग मथंग मचा पोला काना संदोकपसिदा विलेज अम लेतारदि मी चनी लेगदमनि कुल लेगदमनि हाइबगी क्राइटेरिया दु सुनबो मोइ पुसलकपगी पोट अदुगुम मयामदा थिदोरकपदगी पोती फैक्टी लेरेबा मोइ चंगा अखोई सिदा लेरे हाइबगी पोट अमदि लेरेबा अदुगा सिदैसिदा इरांग थोगलैबसी इरांग थोलकपसिदा इरांग से लोसिननबा करम कांदा इंडिया गवर्नमेंट चाही अनि मखाइ से होनगी गेबसे सि वान यम चाउना हंगबा याबु हंगमनेबा मसिदैसिदा कांग्रेस ना कोई कांग्रेस की लीडर्स सिंगना इंडिया गवर्नमेंट ना साइड थमगो जारिको मणिपुर गवर्नमेंट बीजेपी के हजिक पालेबो गवर्नमेंट मखोई की रिस्पांसिबल जे हजिक सही अनि गा था अनि मपुंग फागर बिद करी कमाइनो उबिरमे No, Manipur government I don't want to talk about Manipur government because they are acting at the directives of the center. Center na moigi sidai the chief minister hapas hai moina hapangam jade center dage happy moigi ministers mayam ama hapas hai chief minister na khangadabdo मिनिस्टर कौतरा हजिक मणिपुर की लाइबा डिपार्टमेंट की चीफ सेक्रेटरी DGP बा अदु हुजिक की नते ने हाजरी से हुजिक की ममागी गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट लाको मतम सिदना सिदा अदु कांग्रेस की सु मतम हमदा तोरंबे को मदुना देयर इज हिस्ट्री ओइना थमसे मोइ की से कनो ना हापते बा
moi center de lai ri ba go kan on central leadership na si mi si hapu si mi si hapu enter ha pe ba adu minister su si minister hoilu si minister hoilu adu ga saklai chalai hoina adu maina ha pa e ba aduna madugi lai ri ba pot tu da akoina state government da karino haro do si bo we have to blame to the center aduga madugi follow to ri ba khoi gi puppet ama dumaina akoina lai ri ba adumba minister sing chief minister nataga minister chahi ani ga tha tarukta tha ani ahumda akoina chahi ani phajal kadaba kharo wali ngai da akoina magi potto mana government phelu hen gi kai do aidi mana bu phelu hen na te na lawjani maramdi mana yes man or bandagi mana g kano g gi kano se culture hawdu badagi yes man provision da chatlu badagi har ko tawru badagi thopani na akoina yes man oibagi maramji leba ki leader moina manipur gi 32 lakhs ki koi praja gi represent or tholaga koi manipur gi interest thabak tawda center gi interest thabak tawi haidira dari ko correct madune ba center na pame ba interest tu da thabak tawra ni bane manipur kai jo manipur thugai jo tawar mo center adu example adu manipur kai su ya na center na huji khalle se adu gi example ama lei adu hajik lei mantri myam jo loi ya ga saturi se sarvanam sanawal na ko se kaladan project se is a 5000 crore invest only to boost the inter koi waterways in jesem na baina handak ngarang nan thoki bane ba aduga when Manipur in crisis, Manipur si tungkai tar le rekanda Kaladan projects da aduga Burma itself si yam chawba kanoma huge chu ethnic class se leidana Mizoram government report tawda 4000 refugees na kano da changjalak moi masen kamna badagi haibagi pot phok leiri bane ba adugi du phau dori ne ba adula leiri ba Arakan army gi pot mafam phawrga lakadori ba Kaladan project paisabudi yam changna tawgibani sigi dabakta 5000 crore thada ni boost kano tawni economy boost tawna ba water way semna ba northeast connection thamna ba kaina aduguma thaba ama paikhalak matamda Manipur gi leiri ba situation si hana lotion ba si tangai phadi heba wakalon du phongdok tri besina takpadi northeast states in atai myam si India na loina control tawi akhoi gi dadi dissenting voice am thokpani na Manipur di masidai sida akhoi compromise tok tho si haibagi wakalon ma kakta chatharak ba nauna chatharak ba thabak khudi mak akhoi na masigi example pi ba myam ma yai ko tawudabu handakta ngarang na handa sarvanam sanawal na phongdokhiba singma puthokani karor singma thadarani kaina tawriba potsidadi swaida Manipur gi pot amta palaktaba adagi central dagi sigi matangda different version thokpa ing tappa adagi tarnaba aduga even chief secretary na haiba matamda phongdok matamda by December loina resettlement hongani haibani adubu that resettlement itself says very koigi kano oide koigi justice to oide adu adai dagura more madi chuchampur gi saruk se adai yawdo male dari no more madi chuchampur gi saruk se prefabricated house in the hongani haibagi poda madi yawne by December adu mayumda hanjalani haibadi natte ba aduna sigumba mayam si leibani na haibadi tungkhaina leibagi pot leire si crisis se losiningbugi pot se mayamna IDP awaraba IDP dugi de khoi ngang batawani IDP si hana solve torage aduga kaina khanmasu mali aduga sigi sida akhoi sida crisis sum lehenbagi pot sidi hujik suspension of operations se extend tawnabagi damakta planning tawi haisumadi akhoi adum moina wari sanaba matamda phongdo iba hariba wafum singsina khoi taabane ba aduna Congress ki potna moi view da paliba sarkar da moi soiba thiba se moi mathoni moi ne yam kuma thi akoi su both Congress opposition na kaidori se opposition da su thijali opposition na to asoiba do akoi chairi bani ngangi bani nusi kari puthok tri bani na aduga ruling na to thabuk tu su akoi thiri bani aduga moi na watliba moi hol leriba hojiba okta blueprint ama crisis si kamaina lusin gani haibagi blueprint ama puthok tana leiriba se sigi mayam sigi mayok ta akoina voice tawriba aduga akhoi da thokiba hujik chu akhoi gi khabar phongbada justice should not be denied from journalists in gwaltabi incident gi da akhoi hujik slogan hapagi iribani aduga ai di base amu budu ngasi di puja akhoi thetpiri akhoi pawmi sing pendri bani government sida aduna sinakari tai hai matam da adagi development da yeng development da hujiki development road ki lambi thongi Manipur gi lambi thongi film kam dauri
ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯅꯝꯕꯣꯜꯒꯤ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯋꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠꯀꯗꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯔꯥ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯟꯗꯦ ꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯊꯣꯛꯆꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯁꯦ ꯕꯣꯠ ꯁꯤꯋꯦꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯂꯥꯗꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯩꯁꯨ ꯈꯪꯉꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯏꯃꯔꯖꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯖꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯇꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯒ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯔꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯀꯥꯏꯔꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ BJPꯅ 2017ꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯁꯤ ꯀꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯨꯟꯒ ꯃꯥꯊꯣꯏꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ BJPꯒꯤ ꯀꯨꯟꯒ ꯃꯥꯊꯣꯏ कारब कोएलिशन गवर्नमेंट अम फॉर्म तौगिबनी अदुगा अमुक अनदर 2022 सिदा अखोय यामना लिंग नंगांगिबनी मणिपुर से अखोय सना लाइबाग ओलनगे मणिपुर पुंगलंग लंगनगे मणिपुर से सिंगापुर उन्थोके बाव हायरमनी सुमनतगी MLA कुंथ्राग माथोय काहलो हायबदा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी MLA कुंथ्राग निथोय फंगगा लेंगाक से हजे हजिक पाइरेबा अदुम चही तरेट मपुंग फारबा BJP की लेंगाक ने अदुना हजिक करी फिल्म दलेरी मणिपुर की प्रजा से हजिक अखोयगे खांग मथक ngौरगा लैबा अदुगी स्टेज ने लैरी जे कांगलुप खुरिमा हजिक नुआइबगी अदुगी वाफम अमता लैतरे हजिक सुबनतगी अखोयगी लैरिबा मणिपुर की ब्यूरोक्रेट सिंग अमदी लैरिबा अखोयगी लेजिस्लेचर पाइरिबा मियोय सिंगदा मोखोयगी इमुंग मनुंगदे अवात पा लैते हाइबगी वाफम दुमदी प्रजा मेमना हजिक पेन थम्बई वाफम दुने अदुना ngasi अखोय सेंटर की लुसिंगबा सिंग मणिपुर थुगाइरब्रा हंग वाफम से अखोय प्रजा की तोंगान सेगमेंट लैबा एरिया मैम खक्ति हंगरकपदुनी तवदबु कांग्रेस ना अखोयगे ओपोजिशन पार्टी अमो इन लैबदगी अखोयगी पाउचेदा अमदी तोंगान बा मखोयगी अखोयगी प्रोग्राम सिंग यावरकपदुनी